Hello, Tuni KUKI News in Jouse na bon chaven lem na hivin Tuni 26 February 2026 Ahi Tai in Tuni hin topic ni hin sayo hitin ichi anagam sunguwa KUKI chate hivin meite ahi in tanghul ahi in iboi le zeng tawin alin ding kichu ahi aning ahi boina za chom hi ahung umin KUKI chate hi alang khana ivet na hi le chun ei ho sung ki to lo je abo hi ithil thu mu ki mo lo a hi in e ho ki to phat lew han ithil thu mu hi amu to bang ki hi a hi ta in a hin la tu ni a hi e hon meitei government a ko na ka umnom ta po ve meitei government a ko na ka pot dewa hi tai separate administration ni pivin ti a in thum zo wa hi meitei le tangkhul hi cheng khom na lai wa hi in phata a cheng khom mo bai ta cha ma hoi ana pang khom mo wa KUKI cha te hi na sata in do khom a hi in a hin la tu ni a hi ivet na hi le mai te sunga LAMKAI dewa kilheng do mai te a hi in tangkhul a hi in alien zoding ki chu in na sata in tu le tu a hi debate za chom bol vin kinil na tampi au me ti a chu zan hi a video a jong chu kana sein mi tampi a het thiam lo jong e umovin hi chi chu het thiam na divin a ban hin sun jom ki no hi tin tu ni chan ge a ipi thu a sei ta bam ti ho jong hin update no hi tin chule BJP MLA pu wongjagin walte anamoliam na hi chi a thilong to hin separate district ki helding ki le ding na ti hi tu a hi Zomi leader so a ko na hi demand umi ti hi mo a hi kinin ja chat le jeng in igam sungo ivet na hi le koi pa thu sei ham khat le ka sang hol dong ki su nai lo ka to ka ni su pi go e ti type da na hi a khat jong ki bol zo nai lo wa e ho sunga adang a chom khat ki bol ki ti ho bang i ge lai le ja chat au min a hin la thil ho hi pathin thil gonin ko yo hi ten pathin hin izakai ei ho dinga thil phalo hi gong lo a hi ei hon azat bol lo hi tin ei ho dai da na thil hi gon gojong lew hen pathin alung leilo wa hi le chun izakai hi lo samji a hi ti hi I het masat devai ga sayo hin tin tu hin e topic wa ga lut lew hen hi chi the Hindu article a ko na ga velew hen the Hindu hon jong na satai na sovin BJP MLA hin tu a hi kivoiding refuse ti chu kivoiding anom po win tu le tu a hi district tha a hi lawai le NIA in hi chi pu wongjagin walte that ho hi achung thu hol hen mando hen koi ham a that ho chu hin mando hen aban le district tha khat ni pi win ti a jong hi thum na anei vi ti ho jong hi mo a hin hi chi het theina deu khana chu anoya ki ji pai ga veleu chun separate district for Zomi tribe ti so Zomi tribe amasa a chu nomenclature a boy loading itiu ham ti wa hi le e ho hi na mi phalo te a hi lo wa hi le mi gilo te mong hi lo piu chu mingol hiu chu e hoi politics theme lo ta hiu chu amasa a chu ehon KUKI hi ve ination no chu KUKI a hi KUKI hi ikipun khom na khat no hi India I chen je win nation I thi tiang la adi thei po hi ji chun KUKI hi ikipun khom now na mother tribe khat na hi ti a hi sei loi jong emoven a thing ta a sei dinga chu British on KUKI te hi nation khana I ko yo hi cho mo a to ai gam inei lo je wa chu Indian citizen hi na zala chu nation chu KUKI ai thu ai in a hin la KUKI sunga ki khai khom ei chi KUKI nam sunga sub tribe tampi ki khai khom na chu KUKI hi chu hi chi wa hi ga velo chun KUKI a nom lo loi tampi hung uma KUKI a ko na chu nomenclature dinga Zomi hin sim loi ta ai le mar jong hi tribe ham iti ai le tu a hi mar hon jong nation tai ma hi abol kit wa hi ni chi
iga vet na hi le a zomi zong chu a koi madang hi lo amar zong koi madang hi lo cho zo se hi British le tu ni chan ge ya mi zo sen e het naw chu KUKI hi bo chu a hi wa nga chu hi ta hi hung ki hop khen na vai le KUKI chu nomenclature a man khom tribe tampi ki khai khom to a zong he a sei jiu chu la zomi hon tribe ko ki khai khom na chu zomi a hi ti hi chu a hi le hi chiwa a sei pau hi zomi tribe ati ki ta chu zomi tribe chu tribe hi ki de tam e hon KUKI a gam in a delova KUKI mina gam in delole LAMKAI ho phat lo ze a chu KUKI tribe na het lo ze a ti ding ha ngol ve ki tilela ama de wa hi iki go khom naw KUKI pa chu tribe ahin so chu tribe ahin so ji wa chu zomi hong ping do a chu ma hong do wa zomi hi ki pun khom na khana ahin nei chu a hi la tu ni a hi zomi leader so jong hi ki chi sa mai theu chu a hi wa ngai chwa ho ivet ki nai le zomi tribe ati ki ta na KUKI ana oi mo a KUKI tribe na so ve ke ho KUKI tribe ka hi po ve ti a pot do a zomi form ho chun tu a hi zomi hi tribe ma so ki ta chu na le hi chi chu a hi a ban la sei be na a hi ga ve kit leu chun hi chi pu vung zagin walte thilong to hin separate district khat atha khat zomi tribe ma dinga chule NIA investigation phateta a hi chi pu vung zagin walte that ho a kesi netan pi win la athat ho nimat pi win la athat ho hi go na pi hi han hi chu ho to ka in ko vui lem lo di wa hi ti state khat district khat a hi lo le hi chi kidel ho hi athing ta sei dinga chu ni khan ni lut hi lo chu la khat la ni lut hi lo kum khat kum ni bo lut hi lo a kum te la hung lut hi chu a hi la tu ni a pu vung jigin walte chu iti chan hi chiwa mo ma chu ikoi thei diu ham na government in assurance ni pi to ka ven ti khat le chun ta san thei jong kit a hin la a chapa holim na jong chu mun te na hi in ngai deu ka ta sanin lainat o ma umai a thu sei jong chu kapa adam laya kapa hin NAMPI adinga na anato ahi in tu ni amoliam chanin jong kapa hi ken ka kila di poi NAMPI kapi do ahi ahin la kapa thilong wang hi mi khatlenin nang lekei phat chom na dingin jang po te ti a holim na jong ana nei chola min hoi tari kwaisa bol chume ahi le tu ni a hi e ho KUKI cha te sunga ki hen ke na ding ahi lawail a chom demand chom thum na dinga i MLA khat zana nei ta la kilom ta ga video ding hi ta lovin tu a hi aza chom be khana hin hei do pawang hi da ki sa in a in nei te dinga jong tho ha ding a hi in pathinin a in nei te ati su pu wong jagin walte adal ha se a in sungmi te pathinin pi jing han lang lunglet na pi han lang hin ki tho pi jing ta hen a hin la inam sungwa politics i boldan pawang hi lamkai ho ikigel phanwa ngai zomi community tile chun adi in khat jong ding a hin to a zomi tribe kiti a tu ni chan ge a news za chom in a sei wa nga hi KUKI zo meitei ethnic ti hi cho hi chi violence hi Manipur gam sunga boy hi KUKI le meitei a hi ti hi mizo sin he cho a hi le tu ni a pu vung jagin walte a hong thi ai le zomi tribe hong ping do kit je hi chi to bang i bol pawang hi a in sung mi te ding in tho ha sa hi in a hi thei le ching thei ho ten I vai hop na ho hi eima mimal phat chom na ding la eima politics bol na dingin mi in sung khat hi ti hin jang po te ti hi katip na nom a hi in thu ki seidan ho hi anal po in igam ina ma dinga ahin laya min ahin kho na pedo lewa ahin la tu ni a hi ta hi e hon a thi nung chan ge a jong hla so di lova pan ila pawang hi phamo ai ama sa jong chu anaki sei
hi chi pu vung jagin walte hi mo William Lovin Ahi Tai la government hi nga thil khat thum na be nei yo hi ti chu kisei hi ahin la I thil thum pau he adi poi separate administration ki thum ahi in separate administration hi chi ka MLA khat no evo pi zi ova ka MLA khat no jong ama ho administration no ya safe ta lo ji chun Ahi Tai le KUKI zo cha te dingin separate administration ka thum pau nipi do ovin assurance khat ni pivin a khuti lo vai la ka vui lo de wa hi ti lang zo asein ti le tu a hi a chom lang be khana hin kila do ki novin I lamkai ka hi ti elected ham selected ham ho hin tu ni ai vai hop ho hi ki gel tha wa ngai pathian ho te hi ve mi thi khat chu ni izat koi deu ham lai izat koi deu kum izat koi go no ham hi chi phateta in gel lo hitin a in sung mi ding jong I gel de wa hi mi hem khat chu ahung thi a ingai ta inu ipa hi jong le ahung ki vui do a hi le chun ilhamon na khat umai ahin la ki vui do masanga ipo na pa khu nang chunga aslun lo ja nanop no bol hin pap na po the ti jong hi ka sei do no me nei izi chun Ahi Tai le I decision la pau hi hielo hi te hi chi ho hi a in sung mi te ding jong ingai to ngai hi a Japan jong hai te ta request ana bol zo Ahi Ta in pu vung jagin walte ana thi a jong hi KUKI MLA KUKI ahi zia ana ki zia mai tu ni ahi Zomi tribe ahi zi ahi lo le Zomi community a zia ki zia me lo hi KUKI ahi zia mol anani a KUKI ahi zia meite hon khut an hla wa hi in ahin la tu ni a chom lang be khana divert I bol paw wang hi LAMKAI ho ki gel tha ven na chung wa pap hong thong ting hi hong na sa ding hi ti jong hi ka sei do nom kin nen hi aban kit na chu mar in pui in jong thu so ahin bolin hi chi wa thu so a bol paw hi a thu tampi wang sei daw hi tin Barak Valley region a ho jo sin Ahi Tai chana I na jo sewa YMA branch ikipu do de wahi ipizi nam tile I na jo se a LOIKHOM na khat lo wa chu ki hin so na ding hi ha sa hi in ahin la tu ni a YMA I join pau hi mar ho chu lang khat na Mizoram a jong tampi hi in hi chi YMA chu ipu do a hi le YMA tian jong inwal de pu win te hi jong le Ihin na pa khat ki sel mangot ji pa wang hi phamo ki sign HYA jong a omin a hi lo le marin pui jong a omin hi ho a branch ki sim do ding ti ta lo wa to a hi a chom lang be khat na Barak Valley Assam region a ho jo sin YMA branch ki phu do ding ti pa hi Zomi Mizo langa ki pelut go tam ti ho jong hi ichiwa hi lungel lien ta Ahi Ta in ahin la ki hin so na ding khana chu ki bol ahin tunia hi KUKI cha te ki sim phat no ngai a khoti la wa hi le I KUKI hi na wa ko na hi aba ba I pet do diu I hung ki chai diu KUKI hung loading a chai na hi la KUKI chu tribe neu chakhet hung so ding a hi izi chun kanami te ho khang do loi hui ti tunia igam inam jo do ho loi zong inamin vai hom thailo igam inam sei sejing ho jong action kila theidi lo hi chi ho a hi ja hi NAMPI hi chawai deu de wa hi ti jong hi ki sei do no mai aban le tu hin mei te le tangkhul alin ding ki chu a pan la ho zan ha ajong chu kana sei ta in hi chi wa rohan ki te pa le asang ki te pa hi asang kasar hi vai hop dan ahung thep lo phat na chu UNC hon president ahi na ako na Indigenous ti hi ama idea hi in Indigenous people forum ti ahin phudo na pa ako na ki resign dinga gi na anabol wa hi le akichat phat na chu hi chi pan muna chu anga ahi in ahin la hi chi aman anga a hi chi Indigenous ki LOIKHOM na chu koi ma jong lo pi zo ama le mi ni mi thum ham khat bep hin ahin la hi chi ama ho ki LOIKHOM na chu zat dang nam dang en ahin tu ting le hin ama hi permanently out di hi chu out ding a hi pha na chu
rohan kiti pahi kuki chate anna seisi a ahi lo le kuki chate do na na sata pan la mei te la a Christine khat hi jong le hiti a chu pan anala khat a hi in pan ala na chunga hi ama hin ka thu thu a son theina nge ti a hi ana pan sa a hin ama pan muna chu president ana tu sa a hin la a thil bol ho chu event na hi le zana ajong chu neu cha kana sei ta in president a hi wanga chu ama thu kila loi asang ka sar in a thu thu a hi chi organization chu a peile kit na sign bolding president sign angai tai ti phat le bo hin ama hi sign sa ji a hin hi ta chu a bol phat na hi ama hin popet president wang ka hinom ta pui ka thu bon ki sei lo ka thu bon ki la lo hi chilai organization a ka zau thei ta lo ding hi ti a tu a hi resign ke bol a hi wanga a resign ke bol na adi ta chu event na hi le chun Indigenous People Forum hi chi platform mang cha a hi asang kasar in naga te tilehen tangkhul ho kiloi khom na I chan ham khan hi dop sanding a got cho dop sanding a hin got na a hin to no ga belo chun Indigenous People Forum a ko na hi mei teile KUKI ki do na chunga chu I macha press statement ki so khalo so press release an khalo so Indigenous People Forum in thu anha seilo KUKI chate demna ajong thu seilo ngai wanga tu a hi KUKI le tangkhul ahung ke boya patna hi tangkhul sarei khong he de wa hi in litan hung ke boya patna hi nasata press azi so hi chewa hi thu azi a hi chi hi memorandum National Human Right Council a summit dinga lekha anazi a hi chiwa hi ga veleuchun rohan min aza akit cho signable sa akit cho hi chi abol sa a thu chu rohanin ahin vet le hoya sa talo chu aji chu meitei hon hi chi chan ge gen theina ki thu a bon Indigenous People Forum in I macha anaki sei khalo a hi in ahin la tu a tangkhul ho neu cha hung boi wa hi le Indigenous People Forum platform mang cha a hi chi to banga KUKI ho demna a ki nei hi ke hi chiwa ka zaw ta lo ding hi ti a hi haina le kha na pi a pi pha na hi tu a hi advisor a pang chief advisor a pang tho cho hi chi asang kasar hin nom talowa hi chipa hi akiga lowa hi le chun thil iza kai ki gop khom la ya thu an het ho zo sin sei do ding hi ti hi a het pha na hi to ai media na sata ma hin thu sei le amun tin a hi chi thu ho cho a sei phung le hi cho hi chi na chung cho na chu tu a hi alang kha na ga velo chun mei te hon tu a hi ga velo chun mei te hon jong press statement a hin bol kit no so press statement a hin bol wa asang ka sar kiti pa hin tangkhul ho phat chom na ding le Manipur gam sunga kacha naga ho Nagaland azop theina ding wa pan ala wa to ogon anei a hi bo hi ji chun kanam mi te ho khang do win lang hi chi mi thu sei na no ya hi chon le ding a hi poi ti a thu pi na khauta ai nei ta a hi nei phat wa chu rohan chu kicha ta cho anam mi te hon hi chu to bang thu a hin sei thei wa hi le ti a hi avet na hi le mi asang ka sar ho chu to ama phateta a ki LOIKHOM a hi ban ama lungel chu a hiat hi ka vet le hi che pa hi Indigenous platform mang cha a na ato wangin meite ya dingin thil phalo ta khat thil gong a hi bo ve ti hi a hin mu do hi chu che pa na hi anga zo ba hi to a hi chi ba meite ki LOIKHOM na Manipur integrity kan ba lup kiti ho loi hin press ahin bol dung zui wa hi rohan chu ana dal ha hi chui chi panmun chu na hi chi ahin dal ha hi in hi chi bana jong hi tu a hi meite ho thip di lo chu thip di kit ta lo gari private hi hen a hi lo wa hi le tu a commercial gari ho hi jong le a bona Manipur gam sunga gari zo se hin meite pau tu a meite letter script atha hung do pa ho hi chu ho akita de wa hi tai hi tu a sa pau ki ji ho hi kilata loading
ti ahi thu phun ahin bol chu hi chi melal kiti ho kiloi khom na ho hin ahin meitei I rol iek loisil loina sil lo ti ha hi chi apun ba lup na ti win hi chi kiloi khom na ho hin na hi chi to bang chu to gon ahin nei ki ta so ahin nei ki no vai asang ka sara tinga hi aman to gon ananei pa chu iza kai fail hi ta so a fail pha na hi tu a hi ama hin ami pi ho ahin tep kit na alang khat langa hi pan ahin la ki chu tribal youth council manipur ki te holoi all naga student association manipur ki te holoi nasata KUKI ana demova meitei ana support holoi hin tu a hi meitei nasata hin demo ta chu aji chu ama ho ki ka zinga jong ki to lo hi chu e ho in a chen khom lai wa chu e ho ai phat no wa I chen khom theu a hi in ahin la ama ho hin 19 izan ham khana pan a hi nagalena umna dinga ki phinna ananei jing wa hi hi ta chu anaki phinna wa hi KUKI cha ten anaki dala meitei ho anaki pan pp a anaki cheng khom thei a hi ahin la May 3 2003 a pan a hi KUKI cha te atum be a ahin attack pha nu wa chu KUKI cha te ki dal khin a hi ta na ki dal se pha na chu tu a hi a cheng khom hi ama ho hi chu melong ho le meitei ho cheng khom moi ai wanga chu a chen khom wang wa chu ama ai lung thima ki hian kit no hi chu lung thima ki het pau chu to a hi aban bana hung do ai ta chu tribal youth council manipur hon jong hi chi to bang melal in thuso abol pa hi kapom thei poi hi chi thei lo ding a hi chi to bang to gon ho hi ke hon kadei po vi ti hi chu aji chu Manipur khana ding ati ahi le chon ama ho chon kathil thum pau hi asef na lai ti ahin la Manipur gam sunga cheng ho Jouse la achu meitei lien pending agari ho Jouse a jong meitei later ho chung kita ta ding ti chu ahin sei phan wa hi chiwang meitei ho let na dinga na ki tong ahi tai ti a het phan wa nom talo chu ai le hi chiwa hi e ho ki eudo talo aji chu e ho chun separate aki hi tai ti a hi ki don lo to bang ahin la tu le tu a hi a cheng khom te ni milong ho la meitei ho hi na sata ki boina chu chi jong hi meitei ho in deadline a sem pe ki no la ki na pa na hi chi commercial gari hi hen private gari hi jong le phateta amin ho hi meitei mazinga ki ji ding meitei letera ki ji ding ai tai ti ai thupon ahin bolo hi nasata Olnaga student association aban le tribal youth council manipur ho hin demna anei ve ti chu he theina deu hi chiwa rohan le asangkasar kiniel nak chu I macha hi poiti hi ta len ta hi chu len ta hi community base aung ki bolo chu to ai idon lo wa hi le chon e ho pang khom wa e ho e bol na pau pathin lung leilo to ai pathin in ahin hei to le ama wa a khet ko de hi ji a chu kanami te ho hi ta pathin in e ma pui la ya e ho le e ho ki to mo na ding e hon to gon in e wa separate administration I thum lai wa azat asu ke theina ding apal ke theina ding a hi lo le hi chi mission a fail theina ding zat hin bol do pau hi ai theile ngau te tu a bon hi chi I thum mo ki munai lo wa a chom bi khat hin hei do kit pau tribe chum za chum I bol pau hi thilpha hi poi hi chi wa phungle chang a hi lo la eima tribe khat wa choi theina ding a hi lo la choi san theina ding a policy I bol pau ngau te ti hi tunia kanami te ho hinga kahin tep nom hin tin tu a jong hi separate administration ichil ha pi layo hi in I demand pau ichil ha pi jing layo hin hi chi phatita chi pi lew han phat khat le e ho atuma I hung ting ole I pi bola tu a chu district chom ki thum ding ham to ai I thum mobile government ni ko ma ki thum so state government le center government hing a hi chi te ni anop lo wai le so namu di lo ri so to ai thum pau jong hi chi to bang chu hi chu a hi wa nga chu e hon separate administration hung ki mu do han lang le inop mo wa hi le MLA constituency zo si chu district nga sim ro jong lo han hi chi chu e ho thu chola na le hi chi chu a hi in la
i politics ball pau hi dirty sapten dirty politics ati pau hu hi chi to banga na i to pawang hi khat le khat ki zo bola khat le khat ki hlema khat le khat ki ngol bol pa ngau hitin inam sungu wa vai hop nadi ta dingu hitin khat le khat ki lungsi ta ding leo hen ipi bola ithil doi ho district tha ahi ta ta ahi lo vai autonomous hi ta ta ahi lo ILP ti hom hi chi ho jong hu nom ta I mu thei u chula tu nia a in ki nei nai lo wa amun in mun ki nei nai lo wa in ki sa go nu le na in mun chu det di nam ti jong hi ki sei do no mai tu nia zomi ho si en hi chi na bol kit nu vai le zomi ho si na do zo deu hi nam ku ki pan lo vai le KUKI ki LOIKHOM na ipan khoma hi le tu ni mei te hian tang khul ki do zo a hi wa nga KUKI hung pet mang so ke wa ema try ma hung din wa hi le ipi iso de ham ki gel ma sa nu pe thil hi tu ni I din mun a safe night I dei sei ding a hi po I ma sang ding lang ho I vet ngai ai kum som ma sang lang jong vet ngai ai tu ni na din muna ko na thu mo sei hi in zo khat le na chu na ho hung sang ding ai hi ji chun a hi thea hi le kanami te ho phat a ki hel ka in chingu hitin li mo hitin mi pi hi kanop no ma kapui thei nai ti a hi I dei sei jeng ding ai poi mi pi hung po ke ani le LAMKAI lo ding ai ti hi avela chaina pena ka ga sei the hin tu ni ku ki new sen be a ngai ho Jouse na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thein na bo jing taw han KUKI